Берекелүү Рамазан айынын кирип келиши менен Абдрахим Шейх Устаз жалпы журтту ыйык Рамазан айы менен куттуктап, ушул жылдагы Рамазан айын ар тараптан оңолуунун, өсүүнүн, адеп ахлакты бекемдөөнүн жана коомдук ынтымакты чыңдоонун айы катары белгилөөгө чакырды. Бул айды кандай күтүп алыш керек десе, бул айды эң биринчи кубаныч менен күтүп алыш керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан айын акыркы күндөрү Рамазанда сахабаларга карап кубанычтуу кабар айтты. Ayyuhannas, insanlar, atakum şahrun azim. Ey insanlar, sizlerge öte bir ulu ay kelatat dep Peygamber Aleyhisselam suyunçulaytile. Sahabalar biri-birine suyunçulaşötile. Uşunca ulu ay kelatat dep dayardık görüşüp aldından bul ulu aydı öte jakşamallar bilen ötkürgөнгө hareket kılışatile da. Oşon üçün biz köp kuvanışыбыз gerek. Sebep bul ayda Allah bardık günөөbүzdү keçire turgan ay. Rahmatını jağdıra turgan ay. Her bir amalımız eselep köp turgan ayda. Niyet kılaylı bıyılkı Ramazan'da inşallah Allah süygönde ötküröbüz dep. Men de niyet kıldım, sizler de niyet kıldınızlar mı inşallah? Ramazan'da kanday kütüp alabız dese büt ötkön ömrüzge toba kılıp Allah'dan geçirim surap toba menen kütüp alabız. İstiğfar menen kütüp alabız inşallah. Daha kanday kütüp alabız dese Ramazan ayını bardık bizge jamandık kılganдар жүрөктөн geçirip tazalap İnşallah bu yılkı Ramazan aydı özgöçü ötköröbüz dep niyet kılaylı da. Устазыбыз өз сөзүндө орозону пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Умар жана башка сахаба радыйаллаху анхумдар кандай ыкылас, такыбалык жана жоопкерчилик менен өткөрүшкөн болсо, ошондой жогорку деңгээлде өткөрүүгө үндөдү. Орозо ачка жүрүү эмес, бул напсини тарбиялоо, тилди ушактан, көздү арамдан, жүрөктү кек кардан тазалоо экенин эске салды. Eğer Ramazan ayını Allah peygamber көрсөткөндүккө ötkörө turgan bolsok, Allah aytты го la'allakum tattaqun депчи. Sözsüz adam balası takvalı bolup ketet da. Uşul mümkünçülüktü faydalanganдар azыр kabırda jatıp alıp sүйүнүп atышат. Uşul mümkünçülüktü koldan berip жүргөндөр azır kabırda jatıp alıp kança ökүnүp atat da. Ey Allah sen kaytara turgan bolsoң, men Ramazanды sen kalagандай ötkөрөт elem депчи. Oşon üçün oşondoy bolup ökүnүч bolup kalbas üçün men daha niyet kıldım, sizler daha niyet kılыңыздар inşallah. Kanday dep niyet kılabız? Bul Ramazan ayını oңolуу ayı dep niyet kılaydı inşallah. Uşu Ramazanda toluk oңolom, toluk beşlik sıfatlarga meynet kılamın, toluk tozok sıfatlarını jaşoonun çıgaram depçi. Uşul ayda men toluk Allah'a jakkan sıfatlardı alıp gelem. Жүрөгүmө iman alıp gelem inşallah. Peygamber sam sünnetlerini toluk tiriltem. Uşul ayda ibadatka özgöçө köңүl burabız. Zikirlerimizi köpöytöbüz. Zikir, Kur'an tilavatlardı köpöytöbüz inşallah. Tilimizi kontrol kılabız. Bul kezgeçen kallaganды süylöйт элек, kallagan жүрөгүн oorutat элек, gıybat, uşak, жалган, жашык жок. İnşallah bul Ramazan ayını özgöçө ötkөрөm. Tilindi kontrol kılan dep. Gelişip aldık mı inşallah? Uşul Ramazan ayında hiç kimge jaman oy kılbaymın uşul jolu. Uşul Ramazan ayında inşallah hiç kim kemçiliğini karabaymın emi. Allah ek göz bergen, bir göz men özünün kemçiliğini karayız, ikinci gözün başkalar jakşı jagını karaşımız gerek da. Uşul Ramazan'da men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ötkörüşüm gerek. Uşul Ramazan ayında жүрөгүбүz тазалайбыз. Бардык жамандык кылган, жакшылык каалаганды үйрөнөбүз. Бул Ramazan ayında özgöçө берешендикти үйрөнөбүз Кудайым буйрса. Ramazan ayında көп bir ihlasqa meynet kılabız. Uşul Ramazan ayında көп dinibizge meynet kılıp kalabız da. Sebep Allah bilet. Bundan keyin daha kaysı birizge mümkünçülük var, je jok bir Allah bilet da. Anam bizim namaza bütkönden keyin bizim aytыбызda Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh aytınday bolat. Eğer orozobuz Abu Bakr radıyallahu anh orozosunda oroz aydı ötkörөт bolsa. Ошондой эле ар бир үй бүлөдө Куран окулуп, жакыр жесилерге жардам берилип, туугандык байланыштар бекемделсин деген тилегин билдирип, дуалар кабыл боло турган бул берекелүү айда Аллах Тааладан мамлекетибиздин бүтүндүгүн, туруктуулугун, тынчтыгын жана элибиздин ар убак токчулукта, молчулукта жашоосун тилөөгө чакырды. Көбүнчө Ramazan ayında ozaçarlarda dua kabul bolat. Özüzge бүткүл ümmetin ahvalını oңдогун деп туруp, көп ый дуа менен алек болойлу. Tahajjudlarda katımı Kur'anlar bolat inşallah. Bul ayda жалкоолук кылбайбыз, katımı Kur'anları kалтырбайбыз. Kapilet men ötkөрүп алгандар kabirde azыр ökүnүp atat. Oşol ökүnүч bolboş üçün inşallah men dagı sizler dagı niyet kılaylı inşallah. Gelişip aldık mı? Bul ayda inşallah ibadat men ötkörөбүz. Davat men ötkörөбүz. Bul ayda Allah süygön amallar men ötkörөбүz. Köpүnçө ый дуа men ötkörөбүz. Allah bizi dagı ümmetke barına hidayet bersin Allah. Бүткүл alamdagı musulmandardын Allah'ın ahvalını oңдогун деп ыйлап көп дуа кылабыз.
Allah bizni dünya ahiret azabından saklasın. Bütün ümmette Allah saklasın için koyunca oğuz açarda emne dua kılsa dualar artka kaytarılmaydı da. Allah Teala barızga inşallah oşul Ramazan ayını özü süygöndöy, özü kabul bulup oturganday Ramazan ayı nasip kılsın inşallah. Bu ayda Allah barızga beyişleri sıfatı nasip kılsın. Oşentip жыйындын аягында Абдрахим Шейх Устаз жалпы эл менен биргеликте бата кылды. Батасында өлкөбүздүн өнүгүшүнө өбөлгө түзүп жаткан мамлекет башчыларына ийгилик tilep, ар бир үй бүлөгө Рамазан айынын шарапаты менен ырыскы, ынтымак жана аманчылык сурап дуа кылды. Аллах Таала орозолорубузду кабыл кылып, бул айды баарыбыз үчүн руханий көтөрүлүүнүн, жакшылыктардын жана берекенин айы кылсын.